Se fie boko. Radio dom ye tete maso. Na yakasa kire mema. Yo. Frida no obi ahoye. Radio do obi ahoye. Sister, yo. When you say nso ah, jai na de mama si. Eyi ano se. Se mama si lo ye no obi betwa no. No wa dan ho. Nje na wa yiri mu pa. Mi ame ya atade ntim se. Ekoyie. Me hu atwa pa. Won pa kronka ahoya de timi mani penka me ama kama de nya de mo kanso ena meti ai de ya ne ante polina so mama ye tete ma me akasa kire me ma he de siri aboko ai nkwa da roma ama de papa bi achen ye no kre ye ho odin no kre yidi so ho ye oh when ma nko ye kakra kranso eguso oh nyameti ase mo e fe me da se kapse ne so gine oh afa ni mesi na ya wo mu ntwa fom ne nso mra ya na nkrofo se oya o mo hu me no mbe hu se eh na ze wo hini ni eni ma wote so no am se wo ni na ntwa emi amedia ah de sai emi amedia fe na mi nshira so fo mame ye nko ye ni ye before Dauruma ye tete ma to de ye kasa cheme oba de otokwe sanso a enu so ye obi shape to me ka nya me na ya oble eto kasa li utimi e massage ni yi ba no uteni mo onko kokra ta besna charge me dase judge na sister ba ko ebu akwa enam ko to adu kuma me ba ye fani fo wa na osi de wuya usitna konya so o don sabo osin no eno ko de duro problem hey we fo wa o de duro ble no we here duro na me se apro I know adro obro betim da join me ye here liquid no kwasem eno de me no ma di for ya na me yematim yem tim so de ba ko fa ko kwa benti and you mum pa drink papa mla fo wa ebu akwa wo pharmacy onyankopon hira wo ne brother back no kan wo no yemi sure say mutie so papa na jeje bo ko fo puri for say wo sa che wo mu chapa ifo mi nua ba ma bi ye friend brachi o frate bo amanten o se ade bia e be ya hia mo biara ye friend no me boy Holland o se ka shoe size o die 43 onto shoe mi 43 na me se ne wo hu papa de nye kola shoe die shoe bia njada me bobo nyina anye as wo hu mo unshada ni papa wo ye difo aka wo ye enjigebla eti 42 43 Brechi Brechi 43 ye so na standards ne so 43 sa wasempa Brechi na minisa o size na me se ne ase wo hu mpaboa nye ye di odi so de hu ene so me ho ye faje me ho ye oh ene why come so aka side adi aribia na wakuba ene me karo kaka kasimbillahi ya kagumpa dati kasimbillahi eti Brechi wa Dauruma onyankopon hira 43 Shuni kama Allah kullu shay Allah kalamanta wati flusa ati flusa ati kullu shay blachi Allah kalam wa kalam anta kalam Allah kalam anta kalam Allah kalam Allah kalam anta kalam anta ati kullu shay balikalofik habibi midasi jo Barbara Asari Ando Waba Nicholas Asante Mami Kunedu Esther Ansa Omain Channel Monica Ajua Anani Emmanuel Odame Prophet Collins Amu September 2 to Abije Zenya Wanye Nam se me made you na abodam se me a enra me kofie no ye odu bre me mommy esika na wo gindi edi wow edi wa na ye pe wasem na boy no no kwa edi andi je do akotene kuma se kusi adwuma koso ba dem ye baby-ness kale wo ba na do no be da ji nkola no wai father na wo ne fellow ne nkola ntia ke fama na msinyawe eno di 200 aba it was obama no $10 hey September 2 catch and say and then Yamina and Adom Naniti
tina na sono yo what ayeketwa September 2 yesu tika kraka se otwe yo school na tika kraka ba ai enra obobo na adwe ma me sere ya wo so na de waka so ye no kore ko su adwa ko e baby na se so ba da mu dware wo ba e sen so ko so ba nam si me medie wo mu nyina atie tunu mo hwa me wa na kende yi so send picture bi mommy show me picture here da me deep yet sen na bra bi so be wale me na bra ni kremoni second day di so kremoni bra ni picture na was ai o picture dia me papa ye mala mo na maka tese o papa ye mala kona ko wale mala mba ana mama kan yi na mi si na nkrai kula o ma dwene ni enyo ya pa dwenche o mu nyina dwene nye enti yedamase wate precious ovin so aba Mary Abugiri yedamase obapa Christiana yedamase papa lucrative nana sike ai omo makanso ombeba be kan wa medweje no kwame Alfred waba Lizzie Josefa ono so aba ye maami bi sister Fiabuo o New York Fiabuo sister nyame hira no papa bi ne nkola brem na ye share ne ho nkom se obeboa ani biefu me balenda onsa na se me be ka se maami bi ojema ne ho se obewe ne US no wanfa koto anyenkwan oja akra na chi di ama ye de ense ko hye boase maami na de 3000 abe sister Fiabuo New York sisi a de 3000 titi obrem 10 million ni saketwa se me fa nkoma lenda na on fa bi ntwaduane oni ni nuane jankaba no na according to sister no so no so free coupon eti kwasi ada no person ne lenda ne kasa no fi cropots ya wo free mu akrapema coupon ti maka chense kwasi ada me konkransa koya adoma enwana nimti me duru ho a me mo ne lenda kasa nti mon kan che lenda send 3000 yame ha ti kwasi ada de na de bebra no odi bi atwaduane de bi amakra he na bibia nso ai kama this the Fiabuo nyankopon hira mu nyina mu nyakwanya se mo kasa obi ana na se na ene ye tete ma ye nkonchi akiri bia ye gina Deuteronomy 23 12 to 14 wa Bible say ye baby wo ban na chifa ekwan ya wutu no ayenya aba abi je so wode no eyenya aba ewo woniemem na se wokokoto ba na chi a de be firi wo mu aba no kataso ewrade unyankopon na banum wo tu atamfo afiri wanim na wankohu umu aniwudie bi ama na nsan afiri wo nchen anko Deuteronomy 23 12 14 and I'm here so for be frame so hinini minti asemi bi da me kram yesofo minu sese asem se o Deuteronomy ye nunti ye Christopher ahuni die nso ehu hia enano ye re personal wankasa umotuom ubedware ubetwiwam utunkam utunumu beyi wasum ose unentina papa etiti be shiti asoso nkanea ni nyina ye kire ose apro ose ahyenkawa enso pekesen ni nyina ye hua ene de empatam ho environmental hygiene difo obi afikire fua na ne datenti ayepe awon ko ne gum eye di adia ntiase entonturo wa enso tatema apai ni nazisi ho enso betutoi ebe pan tontom na bewe wa o to ya dia ma abewe wa oyini ba pempes anani badai pesia twa kana ma enso nyame yenso ba ituana no ko nya ne dia no de ba no abejai no de ato oba bi betumi akamole no de nsu atada asenim na apai emua akofie gu ne vidi wo baby wodro ho a asene anene ya rewosem inside no enti si eti awade ase na ye ni yehuni ye mantemu a obi wo adifo owura wo mantemu a no ehunu nipa wo ye oye nokwasem o check niema ehunu nipa wo ye na se ye be hunu nipa wo ye a o mantemu ni ufie ye kasa
ekasa efa wo ho eti yenye ho yi wan kasa ye bola kakra o baabi boaboa no wahye kwasem fe wadi ufie honi wadwa aye watwi enemre nti wadwa aye frapoto bibire na wa oni pedua ne tu gina mu twade a ete osan huntetew enemre ye wiye bia ne bia bai obetumi kotoleton frashe no jano ye de kwadwumam ye de ko adwumam Jesus Christ ye kotoleta ye frashe adi afiri umu Bible se kataso enso ye jegu me obi busa se ohini ni ade na me fere a de bia me ka chom na samoa ade a me fere an se me ko lavatory na me pie na obi wura so kra na bete cent e wo so me fere etimi mi wura wa enie me kra me di wura wo no ekuturu mentenya agoro me pie se me spray kra so kwasem me fie tachi ma oba me fie spray esi mi toilet so adentina de afiri mu eso obi te cent eso bi mpeso mtese bi no yeni bi o jan ho sabe obi jan nan ya na spray untumi trans day bi mi no fo so mu javalande mu untumi nyina ho na wan na edi ewusi kobra ne na cheso wan na edi ewusi kobra ne na cheso na me se na me ni mi edu ipa cross toilet so we akwa bi krochia wapia wo bono kronya dua na mse bla aden na nya duma na se bi ubani pinsi egu yeso aden yeti office e to de pia nipa numaduro na uyemu ni se bidie powder jako powder na ngukuro wo yem se bidifo ibinu maja na abo toto e po toto kwasem wo aduane a wo mudi ebi kura yi tuma se wo de abawo o flash dey nesi kwan adai die every mu aba e ma obi fa nani kataso ukoja wo na ya flash na de odi ti ofie no odi be pia bonten se de odi ba odi fie wo jonso a wo flash nti wo se wo pie ye wo de ko ukoda hotel di for me se mi tu kwana mi koda hotel mi wo be sheet she me niamam mi kwana me yi ye go mo de ne so no na me yusu me de no mo de aseso eti me be kwa what na me do mo de no aseso ma wo na ma yi ni ndit nipa ni be house nipa yi na rempa no wa na so jawe kira sempa ni nka wo chesem yi titi umu amu ko toilet amu frash no mudi free mu fie abebe nyuma mu no obi tumi sole ni wagina toilet seat ne so na obu agum na me me be tete upie ya no makohwe na no maami bi na yo the case na eba owi ya pana msiante wa frash kokwe ni ye me ba mi hunu mi nimu ye na msi busa chese na waje agum krokra no mana me frash mana frash ma wawo me adesu nyi ya udi menim kuya aya de be adia mama ye ni ehuni na bible opa huni die me se champo ye tetema mema so mama o topic idie ebien sam so pa na no ekwasi ada na me no obi di nkomo na waka kire me say na opeso ware ababa bi na eja ekrisofo de say unko obi fie na no obi nye debe enti no manadam fu bi koja no girl no efie wo so wo wura girl no da mu singing room na se ne na girl ne ma we da we yese wo funi mu no enti amana nware no na wade ne yeden ebo no ebebo brain so say waye ye wo sika wo cars no mo ne ade ambo fi enso no wa nware ababa be pem se ne ababa no wo nware ye wonya bi na wa ware enu nti sia ka nya physical appearance no na yese enipa wonam a na chese wo ho fe why makeup so do hu ni da bi ye bow your closet I want to who send me usi etie dem be wonu mo a woni ne te woni no awari aya woni ne wo efie woni ne te edam no sebi o ne niema ne socks a she ne mpaboa mu se wo yito wonu mo a da chese agi edam nyina socks pa o
na wo se me twa no me ya bai wa me twempena no ade this feeling me e wo be ma ho minyate Sompa bo mu bo pe me ma wo chen bim me pe wo fisuro ko kanya me ani e ti me so be ma pa bo mu bo chese kan na woni me ma sanso no se wo mu dwe ye chese ka enka bi fo ni bi eni se ne yi no correct no kra se empa boy e bia se wontie na me tu mi ankasa me tu bi fo ho na me se wokono wo regu na pe wa wade dia na wafa na wo de akogu bi ni mu na wayi foforo ama na de pabo na wiem wo ye ne sa enkasa bi wa wade begu fi se fie o firi mu no a ye de te ne ma no be ware wo no e fi no a na no wo mtim ento no ne papa de sa na ne ma me ye no ento wo mum na ese wo ye de wo te kire no e bia mu so no e ma ne bebre ye akoda be ma ho no mu apie dia ya wo hwe ache bibia ya yentimi mo so wo hini ani se but se be mai wore ne na kwakotena fie a adwa ye twitwie efia prapra ani tie fi so twitwire ni ntino oba ne de bia o yare de bia ne ntoko wo fio de bia ne edu e wo motam ye edu ne okru na tem enti se be bo no se fonu a na be se wono kasa na ye woni baba na ni bi betwa into mu dwale pam mu ko mu dwale pam mu na ya ne fi rafo bi nso no ya na me degu o mu pa se wo be baba da o se wo be tira fi onu mu o wo be pra wo be twitwi eno ne ade bebi a ya mani tua pa ya mintimi mu ni di woni wo mu ye wura fish adadaka wo mu fie wura bode ne banchi nyina me simintimi modin ka me bodi na ya hye no yanko bola wo ye hwa no aban di bia be so eso edugum no cheska no wo mo nye na ya hye no enti pollution all over just wo hwe krampo no wo kra ya hwe se enkra ti ne ya kan se what environment a eso bo ho modei obi tweti na paso wa so ni wia no otogu fichire na ensuo atata mu na me friend se apai entontom bola wo kwa nenti no ho fe ni bi kwa na enti ne ya se ne se ahuni diam ye modei se ye be di ehun na ka obi so se bio so no obeti camp house especially kurabesia we wa hanom ne ade ado na dwae no so no ya na mentimi hu wo to akado ana se sa skrabe na die no na wo de atwitwia no ne sika sempo na ya wonye no wonyi eno ye fie asem ne fie no na tifia wo krampo entikana ide wo sacrifice enne na mafo nim se ye sacrifice e de aboma bibi akoyie che akoye num ene se bio ya senko ha ntiri ni ame kan se ye momode ye di ehun ye ni ehun ni emfa mfa ba bia se na be ya asetra ebe ye akono omo ne ye nkata so na fe nso no wo ye ni mitimi refu ni akata so be ma ye one na yiri etidam wo pese wo no wo ko toilet wo WC ma na ye na ko flash and kase enko so be no ene me bi won man ke bodi ya wo ja na wo wo no na ja na oba ko se di mentina na won tin srai di mentina mo ware wo on tin srai na flash toilet na se mo ware ya mo nhwem na se bi enya ahofenko na ade free wo mu aba bible na ka wo flash ka to bi kwese o flash ma ko so wo ya klinimu mo bi me hu bibia e wo ko toilet de tap mo ja aho na wako ni yematima na ono kwa na jana bi ntio bako ene ayakola ko to fitim so iticha so ko to so bi ahwa wo beti ejanai ede ya ba manuasi yo abija tete ma oba na ba wo si na wo ready am fa ko pole na so ene holiday my ready wadawroma woman king jai yasenketo ya jamisrawo ewo adwumaso a wo bo na environment no enkrofo bi mu a sebe kakra wo mo nsem na pese me ba wo mo so obeba community bi mu no ebi wo bi nsem ti wa connect ne toilet e de ato gata mu on clears ha o ku ye pa gotam ensio to se kakra bi no ma se da bie nanam ya ye enyasem ketwa antokese community ho say kan oh there be any way dey say bibi fa ho enye wa connect ni toilet ato gatamu enti enso nto ya no mu ne a so ya no mabie nanamu ye besremo ekuye papa waka bible mpesa na judge yesre wa unkrofo irefo ja
ebi mu tena community no mu no mo nema yemfa posifo mechimo but mu wia bi mo o mo ja o mo nan e de good community no o mo so de o ma ja na de ja yo so o mo no obetimi e de abrobe penti rubber ma se ba sa so wi na ye fiber ena o mo so mo pe ball aso be poto ne frama avane to ne hwo ahunti ejisa nesa no be kosiwa setie ni e hun tutu yeah community bia ghetto e wo ho no omni be dia da ebinya na enyana ye bredodo ya sram wirefo mu hu ya mo bawate ya ho kire na judge sisia me no kasai ababa wabi kura bada susi demu adwunso gumu urade akwadira kanu enu ye friend botwa se burusa no botwa no na ade a egubi ma wade abrante ba ko se ono de kuraba kura mpo na ye di si demu adwunso no ompe tinke egu na wade say oba no adwunso wi na de si empanity e bi empan be ma ne tiri kono o ne say you finish it ni tiri da hono ma ne tufa no so saa obeye bronsam yesremo pa judge na choba bi na mididi ho na anopa bi me twam ena hu say choba no anadwono mu ye adwuma no wi a omo huhuro mu nkukom nom de guo ade chia Jesus ansa no ma huhuro mu nkukom e free home mansi hobiem maame ni hia me oh papa na de na wo maame kan okra kire no mo sum ntumi ka eno ne mo problem ya ka me kasante nkuku an huhuro ma nwumre nti na anu me hu amanye yi ankom yi kura wa ye o ma bebre o mo no aduane a nkuku ebe guo saa na de ache so na nwanse na eboso da sen akamu nteni mole ekuyen obi da sen arebe ne da sen arebesi enye yade bebrebe e koso no e sa nema wia na yesre fie wura bi mu so se mu si fie na e ya munye ajanan e wo hono ati bi da and the polythene bag ahodo a ebubu mountain nyina no gobe emfa bi gobe ajanan ko a ne bi mu ajeja agum e bi di gugatamu ne bi di gu abonten utanye wukotia so a ayasem aplasti enti yesre mu pi e na fe community a ensuo e wo hono so no ene water bodies nyina asai apolutu ebia hu setam chese asefem yara usemu ye kanisa no so sensuo ya me baabi amete nwa beda ho sensuo ya na de ye pipe water enti wo hwe cancer hodo ekoso a eye niema funu bi se ya ye tikuem na sanitation ehifo no omo a say no omo fa yen baller no abobo yafo bi na age saade no contract judge so mu twam wo so mpanim ha ya enwura ni nyina hwiegu fam enti yenhu the essence say musa akoko faade no ena sanitation for no so yesra mo munya djuma najo ubo se bola ka bi anopa wo ba djuma no ebi kura de awia gede ne de nam krom na wo hini nyina asai yesra pi ena afei mu amotwe toilet ne so no sanadwo na mo wose mo ye adwuma no senso chemicals bi na wose mo use a mo twe ade no a ebetimi aboa obi twe na yipa wo community a ne ho nyina sei ti ye besra mo eniema no ekuye judge wadawro ma me fama no nsi pole na etitimba ma so mame radi nyankopon nhira wo ne nso so topic kesi a wo de abei e futu sem na ye nyina na no kwasem ni se efidie enyade a eyade papa sabe nipa bia wo ti asasi so a wo ye fi bia no me na ka se bi se wo obi a sabe o mpebre enti na wo ye fi wo ni wo huni eno enti na wo ye fi e na wo mfa wo nsan so nyedai enya adwuma kosi ebedi ye huni yo ebe ye de oni nyina ye yense ya enti obi a wo de wo nsan ye adwuma na wo ye adwuma di bia ye obi a wo di wo huni pa no kwasem judge aka bi mi se champo aka bi abi je nso aka bi ni nyina da di pefe mi ehu mi se eye niema ekoso woni pa ya setena ene ya brabo no kre e ba ye di ya timi ya di ba ya dwumam bible kra me ya te ase se wo ye fi no kra ya den kataso e ma bebrebe niema bebrebe gu ya wade
ana egu ye nimu ase ewo abonte me pad no to atwene say basa go boja kwase ho na me ye den neba uraho sa oba pa nya ne menses na wo beko na pad no yayi na yasan abiem o say yazefo wo omo pad no uwi a ye wade o bag shem so mo bag bi shem etu uwi a na wa ye den wo bobo wade kama na wo de ahyem na wa chechire na wa pe baabi kama na wo de aye den na wo de ato na nsan sa ne ma ne baaya ma ye hu say se ma bebre ebi abobɔ dam wɔ abɔnten ebi enye nyayare nkɔfo bi de ba abɔnten sɛ ɛma pad no ɔmo totɔ na sɛ yɛsi bi kura wɔ brɛ man ne saa empɔtɛmu na ɛyɛ de te sɛ sɛ ɔmo na bɔɔla so a ɔmo yɛsesa no ɔmo de akɔgu sɛ bucket mu sɛ na ɔmo num ho nsuo no kɛsɛ nneɛma ɛɛtan kyɛsɛ nkɔfo de yɛ ɔmo sacrifice enti nya de yɛ de papa enti yɛ nyinaa yɛ make sure sɛ saa adeɛ no wokura wɔ ho no wo mpɛ na ɛdɛ na obi mu na ɛnyɛ dɛn ɛmra mɛhwɛ ɔbaa bi wokura wo bɛkɔ no na bi a wada asɔre na bi a ne bɛɛ sheet mu na ayeyɛ yɛ ne ho saa nneɛma nyinaa ɛɛtan ɛma awadeɛ ɛnso maame ɛwɔ hɔ Mrs. Champo be kaso ye counselor dodo na akọ counselors nanim be oba bi wo ho no ma wo ka wo beti but ma na wo mu ni no wo kakra wo nyedai wontie na aye nsem bebe na de anim buase eno ne yetimi de ye de ekọ adwumam na wo ka fie hasem but ho de ye de ebo ekoto dwumti ye nkọ ho ene ye mpani fo ye de asema na emmom di wo hunni na kyena bi ankopie adwumam koso wobetimi awura ho pie wo be sa de be wira bi obi so gina kyire hwe wo pie ye oba ko wura ho hunsa wo ye de wo hunsa de wa kan say sister so mesi pan say de wo tie yi e na say no wo ye de wo ye ne niema obi okra wo be ko adwaye e bi a compound house enyi nyina kan say ba kofo na yusu but oba bi wura ho no wo pie abonti na wo yusu wura ho a bo nse niema nye e wo adwaye ho wutra anye ekura bi kwa na wo fie wura na ba ye de ba ko pie so eni nyina ye nam so ma ye nim ye de egu ase enti ye na ye tete mani akasa kire emema ye program yi etesa nwoma e de nwoma adisua bebere ye dan ewom ti ye mfa na ye nsua na emwa ye na ye ka chobafo no obi wo hono ma wo beduru na enwansna pa ayiwa no ne boss ne esisi wo nsuo no de kukurum ya na de ani aye enkukuo ni mu na kese nsuo ne tantan time ame wo ton aduane ba wo sa ton yare e ka de ma ya so obi a ne odi ne hu ni bia ba wo a wontimi nya de ensa amabiem na me ka ye nom so ye didi nkofo ebosu mu no obi wo hokra bi o wadwun se mo famre me odidi wi ya no jabo na si ho na nwansena etugu so ka hu se obe fast abo okro na na ye obe san ye de abedidi mu ti ni nyina na so ma de e ma ye yade na emu me na de ye topic na awade nyankopon wo nhyira ye sofo maame firi se ye nyina de yesua de efiri mu na honidie de yade ye de yade papa ye mpotamu ye dan ye chi ye gatamu sade na ye ka no obi ho a wa janan nsuo mu na pe na mobie na sisu titiri kwa na public toilet no ye be stress ampani fo mama ni nkọ ho mo nya mo kasa kire cause communities no bebre wo ho public toilet no nsuo mu na pe wo so no mo bie dan nsuo na ntimi anto na se mantem wo nyina wo koka wo mo boys wo ni cruise ho a ye ba be di watama ba be buru ni nyina fa so wie nya dai e ma ye mpotem e de yare ene ne ma na e de eba wo yi uba diaper hu baabi a wo de beto hu baabi a wo de diaper de be de e beto padie polythene bag na chechire ne kama enya wo valanda mu na wo be kora wo bola saa de yare ai de abre wa gasa na emom ne e kan se ahunidie de ehia sof maame wadawoma talk show for no be lamino obi amai yo d4 yetete ma judge na kasa che wodi mfa kakra bi nso so na dwuma de ne nkoso judge me ye monwura ye fie no say this time crowd yes kafo no omo ya wo esikafo na nyakopon adaro mo hia no a wo se mu fie ato fence wo se mu fie ne de sometimes ya na ye kakra because woku ni fie ne wonti man sisi wa enya de obemu atena na ye ne ya ye nto fence wo emfa ye fie ne ho emu fuye ene ho sisi ho asem na ye ka judge said ye kan obetimi ka benko na abetiye na ohwe nsu agu dasen nim na abetiye so se wokawie pa na se ohwe nsu agu na sade eche so wa eni no se be mpanifo mfa ncheme ete se ye ne nkasa krama ibini eni no se emadwane kwa wodi ne kura nse so ma no nya akono eso ba be se no wajane si wo wa huru mu aso ye ba kope oba mitimi koto fish na wa really namna yi ne niam kakra kan de gu nsuom kama se de ka be ya ko be kokko hwie gu ebie nwura mu ewa akiri ana gata mu abie ewa akiri no ebie ne fie animu
anani mfichire anani fie no enchemu ho no ma ne wo hwie fish nsuo na gu ho ne bo kan fish so nyan fish na nyan eso ba beso hwie gu ho na wonam na yes anema no oba bi wo ho no mu a na niema wo si bi na wotwe na wo nsi sebe na anda wo ni pieto wo ni brazier wo ya bo no gu ho na bo se kanka bi because fie no nyemu ties nti kanka bi ba be hyem oh sister mumma yini efie ni na amoyen afi so no ade ba ko betima ye amana bo anse wo ankasa kura no so hunu se ofie ho aye kama wo ankasa kura woni je wo ankasa ofie na wudi ni no se wo yini ye wo ankasa woni je because hwe fie wo do ho aprapra ho ne wo yiyi bode na chi sabi authority be be esie ne wo dwa ye ho wo twitwitwi ho e de akado se palazon de gugu ma wo ankasa wo tisent no eti wo kete wo denye wo de hwe se wo dwale wi a na wo ankasa akɔhye de na wo dwi ho na wo se bo charge wo dwaye no horo ho e ho aso na wo dwonso ya odwonso wi ya odwane yei wo antwitwi so wo dwane wa ba eti pampa na nya dai akɔ eti e besere titiri odan ye damu mususu fa ne man hyehye kona na fi wo hododo na yensiesie fie no ene afie ni yem efie ni monte so efie ni fichire empoma mu ho kona ho yensiesie ho ententen wo fie ukobi demu ententen wo fie ho ase de kɔkyekyere bo anadi bo titintintan no siesie fie wo yi divi oni pipatibre ni munkunya no ho na wonya ho a ho bi won ma jaje oba nyina nhwɛnim na ye no wo so de no de nsa comfortable na dan sɛ wakonya ho ogu ani mase mumye sisi ho de beboa me ne umi ni nyina jaje on da ase me baby ababesi Bernard asina mova yire to so my nhwade me bayi me no ya bremu ewen restaurant ha Bernard ni gina vivi no na me na meti wo no na ye adichi mu nsem ewo Asari TV so ina ba ko nso we ba ko nso ewo ho girls talk show before you ni ada so hey Bernard ya bro Bernard let say ya mi adu bi aboko ma mi meet adwuma ya mi ye enkram rantia o ma boa me pa no Bernard ka ho me program bia odimejo ye event organizer or you organize pageantry no me sa ne manema no na me na nantia che program bia Bernard dimechi ena ye adwuma saa na ise o me be kumase ono so so te kumase o te nkran yu ono so pageantry na ne so ba be chia me be na te say za nyanko fa de bia boko ise empenifo bi person mo ye me interview Ghana hani nyina wo no no mo frefre no ejeje me numbers ne ade wo no se on person me interview ben ewe wa be chia ma me de na do nam ewe de enye boni bia se me hwe ba bia yankopon edi wa ko dru na me hwe ba bia ye sha sefu ya bro akwa mama se satma ni so no mo frɛ poskaya o poskaya me so da nim twi kra de be ma no ase apampam je no se hunam je de bia ijina adwuma bia yeko but na amanfo nhyeda ennim the zeal ene adoma kyede yankopon edi amaye because say me so abofra keto na me hia me sada zo me sada zo me tati o classic FM wo ye good on ti me enye bibie me so me wo event ideas on ti den na yenye so ke Bernard ene yenye woman show yenye we yankopon adom ya pem so ba be do sabe and trust me adwuma na modi wo kumase no there were a lot of events almost so yes adwuma we bi but so okọ omo studio omo producers e de to Sompa TV low key yes omo fat tutorials omo ye bio even they even started before you people started but so okọ omo studio omo producers like Sompa e de atuo low key e ta pen people and jot things down meaning say adwuma na moye no ekoso adwuma na moye no ekonimu yenso so no say tifia ye de say we are part of this glory. We are part of this glory because I can remember say Mr. Dazwane a mommy chance I'm kasa on radio so first only mommy an opportunity to talk on radio. After talking on radio no since any say event ne kra na mama ye bizarre there were a lot of pending radio stations that they want to work with me.
but time na yede me too tight for that. Ti me first akonya we so aka che me sada zo ase Nyankopon nye dey ensure ga name dia pakai Bernard Johnny Vera pakai Nyankopon nye dey na ma ne o me zanu Bernard ya Nyankopon nsure onu ni obeka tro me dia me time die ka we ko do ansa ka me pam no man time ka me pam no ye bi e dia we dia Sompa Nkomo me ba ya tete pa me sada zo a editete me ene me so sitie a me ye edidi na chenenti Nyankopon adom nyankasa ma be me on event organizer nyankasa me ye a lot of reality shows on TV Miss College sabugu so ntina me ba ya nyankasa ma ye exercise books me pese me di munyimla lamina munyimla ne we number 2 for the edikane man Bernard Asina no apakai exercise book me nse mo duma mu yi ye atwetwe ne na ne ma me na nyankasa no ugina ho na me de bebre e bai me de mamo twene Bernard na de mo be twetwe bia no apakai enka mo ho afeso no se de nyina enim no me ye big reality show Miss College Miss College Ghana no all the moon fly bia na Mama Brown ni Lady Julia mu nyina na me ka hu bi no Bernard mo na organize our program nti eno so no ene me ba my name is sponsors. In fact, I'm working with a lot of sponsors. Tinameka chomzo na juma na mo ni me ye no obi na tete mi o obi na de mi di na chi omse Bernard se okochia ne dia ene ye nso no ye na sponsor we event ti e pese ye ma oni ma ti me ba ladies ne say me for this nice customized exercise books so say for Miss College Ghana na me ndani kwasi da bia no uchimi to Kesbin TV abetima hwese time bena mo ye 9 o'clock for Saturday near about repeat 5 p.m. Miss College Ghana. I so mene Tabia group of company almost sponsor almost what my do Tabia say and Bernard say ba Miss Adazwa wo dia ene age Tabia adru ni bi o ma me Tabia heba Mr. no say ma me Tabia Zenikil my name is sponsor yes o say ba dia age na fraba Miss Adazwa ene Sompa Nkomo nyina samonje na samo hododo mu for malaria na se bibia mudi man Nkomo na moye man ho adwuma die na ya use Tabia Zenikil no so be den ebebo mo pa si Dr. Christian ene Tabia group of company manager ne Sarah omo se me fambre Sompa afi so me ne Aito ne ye adwuma Aito se ne Bernard se wo ba Miss Adazwa ho dia ene ye ma sa ne ma weje okwa afama Adazwa ene Sompa Nkomo nyina se Aito omo ne sponsor Miss College Ghana ko chia Sompa ne Miss Adazwa ne team dia ene ye yamfama na ka kire ne se oba adwuma pa Ghana fo nyina ye dey eternity Belisa haircare omo ye hair product bremedi omo so say and then me fa sa hair full combo embro anye tambia na obe share wig anye tambia na be ti da obe ja natural hair na gusu no fa lotion huhu team from cool for team ba bia obe ko bia uti ebe ye na ha bia e Belisa haircare omo come sponsors for Miss College Ghana omo say ne fambe Miss Adazwa ene Sompa Nkomo nyama ne doso ben yada siwa me ho adwiri me no wanante ache wodi se de me tie pa no Bernard kanko nkola omunim me no obeka me lifestyle achiro enti yada masesem baaye tie nso wo ho ma abribi apese bibia ma no so ma no ma so tia yesi wusu bibi wo mo aye ninya na nso ya ho adwuma ma tie da asesem baaye wase me twato na me nyakwa ko nshiro bibia na we nye afutuo emfama akra bia wasi so sometimes no say adibi wo ma entina se mafiofo nka wo nhye ena na meka ne ya sha se na manfo se poskaya adwuma bi edi akire Miss Adazwa afro edi akire na Adazwa na so edi Adazwa akire bibi no o ma bibi no enye bibi but ne da chia 70 ena mo no nti no mitimi gina baabi ena mo no nti mitimi tina TV ni radio so ekasa it's a great opportunity so come me one CD akase kama dia wi but impact na o de ma me no am manifest in e wo me mu ti ye nya disuade enfama akra bi asese usi so a pe obi na fa ho bono unyo obi ade ho bona nipa ne betima church yourself for her and for her for anyone ntine you only the biggest reality show in Ghana which is the Miss College Ghana eba TV so Saturday and Sunday bia tinyankopon ye dey enhyiamo
na omo ho ban na adwuma pa mo ye no because next year and next 2 years no for beba be TV so mo gabi yeah that's obi atu menye no what did they na betu because mo ye adwuma pa yo tibai yeah that's it some buy ye be kasa why nyamenka ho perfect skin for so atrase and tutu na odene de na bawiye mira na wo se ye ready no ye ndai si mo wedi na ma mo wedi no tattoo e betini abepepa o tattoo me senye izo o last na make no o ho awadi ne boy bi achi akodron tattoo aton o drone ne boy ni funi aton nsa ho awadi enso amaso broken heart so nya na san de na jese tattoo ni ko hwere ne bofu no correct aha no aka be ne bofu ni nyina obeba perfect skin and body therapy ne aboa na afin yatumi ayi tattoo ni nyina afi ho e de amawo we dey na jese me chia inu am nkramafo nyina na jese mama official pa na ye chia mo se ope baby a wo skin be ye fair na baby a honam no be sisi ho so dia e ho ne perfect skin and body therapy di kan no ma men chose ya sue no ye makoma miensa pe ne wo Ghana ha ye kuma sebo shen Abraham Junction ene wo Accra Osu Akwaje Park ene sanso so e wo Takrade Keten Junction e ho ne baby a ye wo perfect skin and body therapy ai my last make just ye adwuma for 17 good years in here into ba nimdie ai fa so e de hwe nipa wo skin no nipa duana de a obaga na ha ye damufra enti obi anhwe ye kira kwan na ye ntimi emboa wo unse stretch marks itimi people sabe pepe ye tb dabi ye si so ye ba ye ka hu se bada man foji so we nye no kure but ye koso na man for doctors akese ne bi na ko hu se o your machines ye paper stretch marks man ye aha ne nyina oba ye be ye amount pepe kama ama what we pay number no na doctor manusia no wa frame me kasa se ya me frame 055 33 12911 055 33 12911 and I'm betim software 0247 300 747 yeah ka wo say we you be a person paper wo kutwa efi wo ho won se kutwa no first ade ye wa ye ade we ai se kutwa paper enko and then more further romanti nimdie aba ye yetimi skin grafting yetimi so ye laser treatment yetimi ni nyina bi enti oba se de okutwa na etie bia na oba ebetimi eden ye from ama hot na wo skin etimi da so fe kama enti o ko pe ba bi apepa wo kutwa dia na for ni che perfect skin and body therapy enye kutwa nko na ye make stretch mass abegu ho agu nsa ho agu nufu ho ba bia agu bia ano obi frame was doctor wan boa me stretch mass intima wari yegu na wan hwa oni we na che de abi pim wa na se pim wa na stretch mass ni pa mema bebrempe mema binampe ene ma de buy so ba oba kese mu so ana so oba use kunu bia adroquin wom bebre no adroquin no wom no na ibichi skin sana na apai ene bebe no oye kokko oye enkuni ibichi ni skin wase be hu ye fe kaje yewo ekwen fa so etoni skin de bia be kase etoni skin mum ye mbichi skin wo ye tuntuma obetuma toni mo skin ani ada wo kama but be mbichi tiazi nto be breach ne no anu is stress match if you are no one is answer den so bemba tiazi e no anu the skin cancers ahodo be no aba be na breach be no quite me affect your eye na so woni no ti de bia ye catch am for say munjai breaching no na monster enku a e ba mun skin eye den aye kama no se nyakopon bo se bibini a men fortune ko ye broni ye obibini no kama enti say what's na se wanya stretch marks wo ho a oba perfect skin and body therapy e betumi aboa na ye isa stretch marks nyina fi wo kama already na timere atoso kama me kan na so ben timi ka to aso wutie me na se wanya na so ben na wakoa enko na so ben de bebe na ho a mu yusu nku bia na ekọ ho na ba eno che se wanya na so ben so beko se bo wani achi se bo wachi wa mu nufu ho na no ya samu na me bia oba da na so be no kwa na so be na ankwala wa sama na so be na ene to ho nyina katiase na so be na bia egu bia no oba perfect skin and body therapy ya be yi nyina afi wa ma kama obi wa ne de no on se eno ye wo first stage the opera second stage they do baby na do tertiary stage they do what is I can see and just surgery and the bomb because so benefit me affect bone
tumi duru kasem ade ba konto ade den so ben ba any nko e friend say nko ana say nko hydroquinone ewom ana so ewom we is ade we bi ho a bibia amfa den so ben ba obi was so magina wi aso ma nya den so ben de nya sa na tie e nko na ye sra no eno ne ma ye ne so ben no ndi se wonya bi na so na ne no no friend use so use o use ana da ne brodi e den ho e fe and say den so ben na go ni mu agi wani ma fa wo we dia na fa ma wa ko enkwa me pacho bra perfect skin and body therapy ni timiamwo perfect skin and body therapy and I was say no be na fa ba bia nkwanchen bia obi ase o skin we ntino bu a wote edin na wote ba bia on say ye ho that's it eso bia na nye ho wa ko ba bi fro obi ase me ko ye no doctor me ko ha no me anko bu sa say here me just bi obeka na nye aso ye wo kwa na wonam nti aso ye wo na chenchina nti aso ya woni ese bra Kumasi Boshen Abraham Junction Accra Wusu se nye ho amame menko baabi a bra ye ne nso obenko ana tete waji wani mafade a bra perfect skin and body therapy kama ne amwo obi ho a pimple anase acne na agina ni mafa obi ko timetreche we na aka agana efere black spot e wona nim se pimple no obi ho pimple na ade a ekona ba pimple ya ade a hormonal disorder ye ka hormonal disorder na chese bia wo die no na ase o skin no bibi abam a enye nti obasa wose ni pedua no etimi eyi free mu nti de mo na eyi free mu no na etimi ema pimple ba wonim no we die nim pimple nye wonim kwa na eba obo ha ne boso na chinyina pimple be etimi eba ni na ba perfect skin body therapy ye pimple no nyese bia ye de machine kwa betreat ye sanso mo ndura ba no ma that disorder na wonye wo skin mu ni nyina be den free ho dubu na pimple no ni nyina etimi den akọ obo ha oil skin too much into ba ye chira kwa fa so oil skin bi tifa control oil na eba o face na se ba skin na be abi control na emma pimples be brave ni na ba perfect skin body therapy e bit ma treat ni na ama kama me ka say your number ni 05533 12911 no frame me doctor na we dey me no drink come fe kama afi dey me twa so e mba o me kese mo so obesity e yare me na afa na say bia me ho ye fe anabia wo do bia mana wa yekese mana ho yefe dabi obesity na yare bebe no pressure diabetes ni nema yenyinya ni bebe na Africa siam so ento yo obi na wutie bi na se o didi ni etofo ya te odidi so ampacho no ati na wate so kakra kama mo obo nso wa jari die no na so still na okese no oguso yeye that is no de wonya obesity no nze basa na wo so utimi ba perfect skin body therapy ni aboa obo ha abro so bebe na gise the machine to machine so na machine na abene fat na one system ni mu nyina nti beni wi a obo na ne otime den wa start na wa twen kama obi nso wa na fu na ayekese obi afu ayekese ama das me kan no so u share odi kan share na fu no be 1 minute na share body no je na fu no eso ye pa e bonanim ni na no ba perfect skin body therapy a ebetimi ayi everything ya fu ama afi o ba ana be ma wutie mi na wo so de no so no ebia wonya ade ka bi e fa keloid you tina bibi abefana na me nego makure ha you can twin sa akure nti bibi e hyebia no e hye watiko e wo waso ho ni nyina ba perfect skin and body therapy a ibetime den aboa kama afi ye hwe mba wo pese omoto e ya akese tie ye wo se woto ye akese ne wo se omu eyedu nti wo kono ma bibi nuru bi na so omu yedu a me no no te woto ye akese wo pese woto no enko a ye akese ma wo shape no na me ma no to kese pa obi busa zo mo de den omo fanya ke batompe omo ni je ho ni nyina no ejinja ne ma ne matime den to so kama endu pese wo tutimi ye kese na wo to ni mu ye dunko ade a oba perfect skin and body therapy a ye ni number 1 a ebetime den abo kama ma wo to na den emu atimi aye kama je na me kan ye ko twa stretch mark to kese ni nyina oba perfect skin body therapy ebetime den abo kama ti number ni bim 055 33 12 911 and 0247 300 747 no afrayin you Kumasi Boshen Abraham Junction Accra so you Osu Akwa J Park and Atakrade you Keten Junction bibi chi so na afraid doctor meet me you are no kama na meet me twa mo send all the best send me na matimi you are no na say ya he bibia o kama ni makoyi e da say doctor next week Ibeshia next week. You Dank Natural Health Care Complex for the free. What the no I would want or the abed drama so
dank phyto care ɔsi wei no koko ya ɛpai moja otoke kawo afei dank vino ɛno yɛ ayamutim ɛne koko dank anti-more X ɛno yɛ malaria butu ne kora na dank gastro care ɛne vita ɛno no ayam kuro obi a wɔfo ayɛ kutu didi ntimi nyam yi ɛno deɛ wɔ se wonom yɛ na aduane no na digest ɛne yɛwɔ dank pro care siadeɛ yɛwɔ pɛkyi number 2 yɛ Ben City Life Hybrid School hɔ a bɔmmɔden sɛ wɔbɛfrɛ Dr. 0244 017556 Tabita Sofly Alament ukuada bia yɛnkɔ free screening diabetes any prostate yade bia sisi yade ayɛkoro a woɔ yɛamo din a wɔnsa ɛsɛ wɔnsa wɔsa enti kɔ na wɔnhwɛw na doctor fo wɔyarehwɛ no nurse fo no hwɛw na yɛwɔ Sofly Nkramadina Firestone Food Bridge Nkrai Kumasi ne Takwa hyɛ wɔ 0202 347 Tabita clinic no Liberty Conference ɛkɔ so memenda ya ɔkyerɛkyi ya wo yɛwura yɛ wadubu akyi ɔman yɛ awurade ama ne adom awie bere ara sadom akyɛdeɛ ɛyɛ ne nsama bɔmmɔden sɛ wobɛkɔ ɔba Joyce aboagye ɔto nnwoma ɛma ɔgyi music yɛ papa Kwame Gyedue nua bɛrima yi ɔno nso bɛto dwuma nkasa ifra no pa no nsiadeɛ na Jubilee Park akye saa yɛnkɔ na awurade Israel Liberty Conference April edition of glory hallelujah yes kɔgye nteteyɛ ɛwɔ Canada Australia New Zealand and Germany na se kwa be fa so abeju tickets e kwa abeju visa e kwa ya holiday awo krono wo be bibia be to mama ko gentits ELTS any TOEFL dia express group 024 900-0448 Faith Yamami Elizabeth Prophetess Faith or no and a way brain a miamani to me. Woman who name now be a pusawani, stroke a qua to who I am crow, Sasa bro, a woman how boy and contest you are diabetes, no pressure, a droki to ebin or de to take remase. Oh, na ya diani da phone cricra. Yawan crying so to Mateku Junction, Kumasa Hinema Kokobin, Takrade, Anaji Police Station, Bogoso, American House 0244-583-859. You do what I say, dear. Na ensentro ni udi akira obede fie busumi nsia obi e bowa enso ajabe ndey kakra kranti di for kafra why Boris B and papa no osi proudly fie akoko de den de mre we de ye halal kremoni ena ekuninti we ena uveni sala akoko no na makwa bia ubenya bibantama high street sawase market santase roundabout poku trade SG Mall Shell Bwedi Junction Freyen was 0544444453 Union Group of Companies also beji asase obe ha dan obe to dan obe birth certificates obe ye o passports ni nyina obe boa o travel document bia obe ya ma na obe ko Canada UK Germany Austria with work permits or they count ya was Top Martin Complex a dino health insurance phone woman 0208 584-427 Happy Shop 75 Yewom Additional market echi plot 17 and Pemprawa dear the odi gunsa the odi gu comb the odi engagement and wedding rings ne bonnet da form yeni abi to phone makoma kunyina ubenya bi 0598-585-219 Lawson Herbal Center the Virgin Doctor 25 years in existence why yet Jume Dinuni diligently ubenya no once among kind on I'm losing delay my caps so I'm a member tell my day edi abo adwuma mo amudi awojo mo amusia no makoma obema ntumi nyuso ye lo supreme council enemu sayade awodo ni nyina wotu ase ayem kro join this typhoid malaria any koko yemfa nkoje loss in upebo ramo kewa bebia ubenya bi 0248 619 999
prophetess nyameche basua ye ba koda keto mfiensia ewe ebre onyame abie nani no ama na bofo a ode wo mo eye adwuma o ha be ne da wo so obi abo ni tendua o se won na ne dua ne da o da wo so da e basa basa adwuma sema e basa onkata sema e basa yade kodie wo bi abeto so abrochirefo monka mo na mo frɛ nyameche na awurade mfa ne so na wonyew 0535897699 0535897699 nyame ya duma 5th May nyame chebeba 101 ewa duma ingwanenim ewo enkransa but ibe ino Sompa TV so tiana mwashani so sa edi amaye Leicester Ghana yeni edi yas sanitary pad di aba yewo extra long enu ye ten no to no enu yewo heavy flow mo amoja ne ba bebre no ena fei yewo mo so a eba kakra bi wode panty liners ashim wode bag ashim we are now the ashim fefefe na wode akra ho na ye kama 0302-235-295 Kengen alkaline water ensuya onoma eboawo mamojani dem frusani ye potassium magnesium minerals and iron ne boa esama obi a obota hyewo heartburns ini na free ho frenaje orders 0241449191 ebisenko computer so agedi mra case number 2 watrase 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techima eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo siremu wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu yenti abasobo o magine wo Ghana ha ene amono ne enyasem ketewa wo mu gi international awards ahodo wo mu gi local awards ahodo na anu nso na wo mu be the only sciatica research and treatment center in Africa. Bibrim hano ebini baby a gise 21st clinic nkwa. Wo mu dia bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho. Eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi wo mu pa no. Eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade. Ghana ha ba bia wo mu ho. 0540-311-311 0540-311-311 na 21st clinic. Wo mu ye sciatica expert. Wo medu ho ya paa o na nemre mu sa wo mfa wo a enye Tabita clinic na wokọ me de heba de mi nkobie mu ya kwa bre be kwa wo hu hwe ejadu nya abotre na Tabita de omo da soronku nti message ya de obetimi ahwe me mema sem so kofa mu o me dwonso so a me ti yaw na se ne machika sai tutume na me nan so ayetitriti ebetimi aye sunsumu ya de o wo ye sure me dwonso tentem na ma me gidi se me prostate ho atochima na me ti se ne ne fa ne si dwame na mani achi woso mi so kura se wan hwa stroke den hu bejim ka wakoma to yem Tabita ene wo last stop omo na akwadare wo diabetes ene prostate yade ho na omo kira kwan wen Tabita ewo kumase sofolai woni alignment ene die ni muhwe ewo sofolai ene patase kwantempon no so enkran so owo Medina Firestone footbridge wa afei owo takwa ene takra de telephone 0260 1962 19 0260 1962-19. Eni Tabita. Ya pomodini. Bishop 75 Enterprise. Empempradie. Komadie. Empetia. Abakonkawa. Nina. Yedi sisi yehu. Esibejem. Emi yeni munyam deji. Bishop 75 Enterprise. Dealers in all jewelries. Say necklace. Earrings. Bracelets. Anklets. Watches. Any space I would run in Bishop Jewels. Yenim ni frititi. We din somadi unja da. I wonu odi don't know. Et song and somadi. Say a wedding rings, engagement rings, dear Pia. You want set wo. And you want bako. Bishop 75 jewelries. What's the word yawari? Who is sooner? Who is kojiemo? Adibia. And ma opani pem. Wahun sisiri muti. The other best was the other bet to home. The other bet to sa. The other bet to nine. A jewelries dear. A Bishop Kumase Yewom Room plot 17. At this year market Chihuahua. Abi Plaza. A dankesini. A my phone any mut. A jewel
wara kopem memenda anopa no nsia kopem anwumre no nsia Abishop wabi mu amupa ne dodo mu atu ene baako nyina say your jewelries dear Abishop 75 Enterprise Freyen 0598585219 and 0554304135 Abishop 75 Jewelry Abishop 75 Enterprise dealers in jewelries Abishop ye wonyame Middle. Now then, I want to why still for Sano. Eh, on no quano, Jama bread. Akos, send your men, send him in them with Shemeno, a moye to treaty. Means me sorry. One name, one. And I'm a few jump by and I'm a catcher say. Mato 3P garlic mishaba. Ain't Numbian fan wakoda. Me who yana sawada. Sawano. 3P garlic mixture. And 3P garlic mixture. And Mamuja edu mofusaneno. Eche natural garlic papebi. Any idea? Aha. Now, no, Madame Fukofimpo catch them say, you work natural hair for be drobi or modiaba. Your friend of 3P garlic mixture. Now, man for 2 or more 2 gusono. And Nassam get to 3P garlic mixture. Who could to Jenny waposo na soria who complaining no. So one 3P ya. A big Johnny say, Edroy, and your mapping for, and my woman for, and Nassam Kodawon and feed to me. FDA, AG, a Jedian crack sweet. 3P garlic mixture. When you do a memo from pharmaceutical shops, any herbal shops, Fred Piwak, it was 024-89-288-24 and 020-100-0021. Media Negisam and a few union group of companies at the Brow. What's for Daye? So Pese, Unya Assassi, a double be a kama, a Brahman so sembia anyhow. Now the year with Japa dear papabi, and I say a beer, who are quentium, and I will fear, and a beer, Opesa Otto is fear papabi, and I say beer, Opebia high, and the Amawa do my 4, and our hope will be a union group of company, and I may come for a diamond. The entire was a what they will not to union group of companies so and say, almost said you must see a yene, or more basso body or magia, a far quentium, and a dine see one some dear, will be a teacher at the Mawamu. The part of a beer will be a not a beer vessel to kind, a copy or maybe to say Canada, UK, Germany, Australia. Now we ye Juma, now we tia canoa, TNE, oh yeah, Juma, no tia canoa, and yet and one said, oh, to America, now only union group of company, a ding como, now the one Toma, Abo Motiano, Kumasi, and I want a waterman can be Bia Asoka, Top Martin Complex, Yane Asoka, National Health Insurance District Office, no, any boat office, no, you want down Krumwa, I want more pay, and your boy, ye, Juma, Bibia near Fayin, a union como, I was 0508-584427, and 0508-584426. Union group of company, yeah, they will call Akudra Sumbi. I want so what do say, Sibose and Pa to say, may you default. For come some sign and a new right made. Missy, everyone say, and different soon I made this. What coming from Crow Fabi? Hey, that's a crowd, you not Urawan. Let's go with the Jamison from Madonna. Come from now, to Joy Cam Roofing Company Limited. Joy Cam Roofing Company Limited. I'm going to offer the platinum bond Japanese aluzinga. And the Bamamuha, yet the bot dance were Fernand Bia, who I can see a bot in Bisua. Right, Joy Cam for the more Ghana. The so more Ghana, who must not question Joy Cam Roofing Company Limited in Chelsea said the good dance were no leakage, no rusting, and no fading. Joy Cam Roofing Company Limited. I want Chelsea type Southlock, IBR, IDT, and Erotiles. Now, Musacha, I am metal trusses. Joy Cam Roofing Company Limited. I want Memoir Fernande Bia and Crime. Kumasi, Sunyani, Tabali, Bolga, Wa, and Atachiman. Joy Cam Roofing Company Limited. Nyame baby wasoro enti maninsanka ati number 2 ayetse the just station the free screening I thank for that come free screening also yeah radio da sa eba no ebibidro ayaresa e wo man Ghana mu ene ebibre mu aman mu a de omanfo nyina agiatum eye Dank Natural Healthcare Complex eya soye a ye de ebibidro etu yade ase say any pedriamu yade enemu sa yade
anaasɛ yadeɛ bi a ayɛ korankɔ na wode akyi na wonya ano aduro no yɛsɛ fabra yɛhyeɛyɛ na yɛnto aseɛ mfama wo yɛwɔ pɛkyi number 2 Seawater the junction for taxi na kasa wo ba Dank Natural Healthcare Complex sa wo achichi na wo ba so a emane haw enam se wa pomodinti yesiesie baabi kama se beda na gye ayaresa Dank Natural Healthcare Complex ahotofi ebusia adofo bi dia woda yenhwe na afi ene ne wo nyina mo fama yenhwe yenua bema Ignatius Kwame Jagri Odina Oda Yo Ignatius Group Research Institute from Kumasi from Luther King Eho and our day manu Yamishrao na we do our day Unyamimfa ni pepin some count Yanko the anniversary no way Resford Bakono picture Bakono way picture near me in Bako way. Bako black and away. Pictures in air three. Shedana Misha ha do for a day. One ye. Sister. Aye, my name is Abrifa. If you baby ni abedwane 20th anniversary. Ya wali invishe drunu nene. Inti baby e free kwachi. Na we da na ye 20th anniversary no. I solid them na me bridesmaid Christy or my goddaughter on it solo almost wale on your best man is wale ma cry fresher quite some question I Christy baby I will be out my me child had now young too much we now know near the 20th anniversary I was a 3 years and and then the 20th anniversary in Pepe the 18th a home flyer and a yaya my new wench and never boost get you our dear 20 years a moon some no doors when you would travel or how we be room Yamini crowd into the outer home soon we 20 years and easy I don't know jump why you Gary 20 years. That's the way the movie I can be a cabin administration. Why me? I didn't have a fair. Juma, yeah, we happy 20 years. We feel them. News no crime, and Tamaya would be free. Tama would be a poem, me and Cousin Bow, me come baby or started free. Now, what's not now? I didn't 20 years. A bit 1 year now. Until I am a fair. And the way I am, a member uncle and Concruano. Yana, one more 10 years and my brand name. When you tell me, Catu, I'm saying, and Concruano. I was sure suffer to ya, Papa. When you need a riding shaw. And a warrior long. Your warrior, a soup. A nippon soup, no fancy. I take it to be one ya air far, no man, no more to me at an and then I'm for the Bibia, your panel. Quick as she. Yes, you riding sham. Mr. Before I dear Mamina, I am Mamma Banso, I'll be removed. The man is in your thing. Yes, number 1. Wora kwa jo mensa. When we flower by anomanye epatase e na papa ono kwa oba ne kwantom kro solo ya wote akonwam all day in court eja mensa eja na we dey say maami ya wote unche kura so onte dey okay but you blow them be one eja mensa te say ayo oba mi show iso ame wo bible mi wo Quran mi wo bodua shinapo mi focus ya de na ape de na wo peja mensa ja ada eja wasumu de kakra na de mi buse wa umia mi ye ebia mambia mepe wo de na wo pe ntimi ka we ni we do mambia wo sum be na wo sum de sum wo kwa sori
wo wa wo kwasode wo nkonkremu wo nyawe na na musa yo mu ade na do nam awie kwama ne ni sei nyina wa wo ani ay kawa na di asem na Abraham pedi asem ma ko fabre wo do ha wa ba na mimi numa de crowd na wo me ho eje mensa ade na holiday obesa obeti betum e wo me ho e de na wo me ho ada wo ma jameza ina we de shit case weni democrat e jameza e de na de wonam o how bend da e da wo so ntia wo de abedai masa mo de ni bebrebe ebi ni sei minise minina ni busafo na wa baby a wanyina utu awuni si woni na me wo se wona eja me nsa ma me nto me nyema na wasema wo de na me se wa hwa me dismiss case na mo aso de akọ sa ko ba UNICEF fa ye ko pe coat ko pentade na wo chire mu se 10% discount go so ada ya e ko slippers shoe ya some ketwa kra ye ma bet so se bag ya di tu ko nyina bi o ene de hia moto ni bi de jewelries ni nyina bi nyena o sadakoba ani yene Sompa FM ene di an mhwe obeti afre 0244 797215 judgment me judgment o se me pa na o senye examination onum bon o se bubu etutu esa wa o pesa o si eno ye fe na afam anase silver eno so ye be boa ben kama pa na yes ni kama amount me pa cho ibi okumase report junction total filling station actually wa ko no onum nye hwa tachiman enkran fodia takrade 0551 0559 139 582 time TIME malaria pay kama ama wanum wato sister wontimi ni pedua nim ya enima nkoyi eno an nshokwa na wusu afei to wasei bebinom bropete dwiba rodose dwiba nampoli ememe bitari wa ipodo nyina tam ene capsule na waye kama papa 0244 417 669 na we minya djuma nya de atwam fa phone no ababawa wo fifisia no ablante fa phone no dun so ngu so bi betra ofusu me patch bon homodin fa phone no se wo be free number no na masaka ni springboard for djuma wo de abekrum no nso anya biaye o se free 0308255775 Spanish 3 power combine sadrowe usa ho asemato Spanish jingo capsule me patch no bi eye anti aging na emma wonya ni da unko woni wadwe be ye djuma gina hono mo a uda wo beda my body na ye fresh Spanish garlic mixture and so probably no una se atatai and so be ye for cholesterol low blood pressure and so na ye no afei de bia na katacho wo halitosis rayo mu ka udwale na wo kakao me bi to mo bia ke wo 0266 114 111 papa no wen amina papa no wen me pato ye security man bomode fa hoji wo ko wi asase ya ma otuo anajo obi ada e be ma tuo se wi asase wadwuma no odi asa wo wi asase ade achia no abeda wo dem edura na dwa no asole akotra asase na okura utuo bosum ye tua wo kase kakraka na tumi aboa wo odi anso obe 0558 118 188 eja mensa mitie wo se how ben wo odi abedai na mitie na no dem na ko jaise bae no nja akoma da dem bechem ha dem okay na jaise bae no na jaise da be 1982 jeje tam no nja tuum urade na jure be jeje tam ne jashi wafu ukoko na wanye bim
Ejamensa. Na Mija waba kumasi ya. Mimi papa. Mimi baba kumasi ya. Papa yau mami suwe. O papa be wejao. Na wa obvie sei. Mimi mo be sisere. Ubenya duisia. Na ma me no papa wu. Ene no aye dadwena ma wo. Papa wenya duisia na ayere we. Omu na fifi. Oba na hwim. One ne wo sei. Oba nso awade kunzu di na fifi. Na be man so awade so nso afim wo nkanan. O ma no. Omo yesei. Mami baba ko be baba. Mu nyina wale nti omo nte wo nchen. Na mira ukoko ne shi jeje tetu sabre na ovizei. Ena wa anofo ni biu. Wansu adwuma nso. Wanya adwuma bia. Jezeri ne enyama wo. Nyehe. Eti security adwuma ye dia be obeya na. Ukọ ya asase ne tua oka no. Yamankoye. Écoutez Dieu. Ejamensa. Amen. Yamankoye se adwuma no. Security ye metuo no atra asase ne so aye. So me so ane tua oka. Ni video anyway. Mumi yenyi video no. Na ejamensa efie ni. Ejamensa udeni. Hwe TV no so. Ejamensa udeni. Ade ejamensa. Udeni. Abobra kama. We self contain we ni ana. Abrampa mama poa no enedi asem ni. Edi akranti ni. Bombo krat dey. Ejamensa twa kakra na. Watwa bi. Edi. En roba ini ni emenya na enema. Eja abrampa edi kesia. Eja kiosu ye ho adai. Ejamensa dai wo Brono beso. Anomanyi mpatase. Wo se onkasa, wo kaso beka. Ejamensa. Na de koye ne se madam fu bi ne frame me. Se ye program ayeye. Papa bi wan manyi mpatase. Ebi oda ene na duane se nche se ntare kro ne bi. Tinka be ya ye mo ano. Hwe abrampa hwe yenka no kwenche ni pa. Mimi show we so. Oba me kan kra kire. Ejamensa to onyale. Ni nsem twai. Ni nantwa ejamensa soligina ha. Na ye hwade. Move so mame. Jina move so mame. Hwe ejamensa be makrokro wa ne ho dindindin a ogina wo sei. Obetini e security. Wo se wonye. Wo se ni na fosi 1982. Jeje preso wanya dwuma biem. Ne yire waja wade ne ba wale ahwim. Ne ba be ma wale ahwim. Ti sese no ba bi odanye. Yanyi sika ko hada. Nyesa. Ejamensa menyi sika ko hada ma. Na so giro nyale. Yade bi wo so. Ejamensa no kura bi wo wa. Wo ba yi etwu esun setie ni. Yesi episka ko yuchu. Enkrodo prostate cancer. Na wo to bi pian wa wo yale. Shawwatin. Eja tinase. Why? Baba fasimedu beton waduru. Yenwe ni yempe asem ni pomasibre. Na nsem no bi asem ni bi ha. Asem ni bi ha pa. No kura bi wo ayenka gire nipa. Papa hu tin di betumi adi security. TV so ya jiji skanti. Me na jiji sika. Go hadai wo banso ho. Wo manu to mutumi me hadai. Nura yanko baso yo bati ayeda sefa nyakopo inshamu pa enne ewie na yede nche akese ebe free Dr. Ba aso ye ediama yahwefo ene etiefo nyina enne ye afofida ema ye mustemfo nyina ye wihwe mu Dr. Ba se enne wo ye adwuma wani afofie ni bi enti yade na eda wo so no ubetimi de wani akire yaso ye wo ha
wobeba amya hwe ne yasaw yade ama ho ato abrani abrani transi aya ne pese wogi ye number no se de be ya yade bi e hawo adokro e de wato form amenne sika wo hu nyina san esan yade nti na fei wabana Dr. Banso abomoden no de ahaban na odidi dwuma no asaw yade ama wonso ho ato ye number ye didi dwuma e 0244 988 004 0244 988 004 and it was 0244 08 3482 0244 08 3482 me pacho Dr. Ba ye kase sa wo hwe ye kira kwan ya ye wokumase atonsu agogo aban hospital kakraka na siwo no na chi ana ye wo enkranso odo ani kire ho a ye wo Spintex 18 junction ene ewie ya trase biemu a na ye wudompe ne okase ho asem na ye ka kire wo abrani abrenyina wote Dr. Ba ne ne nkase ya ye dompe ne kase ho ayarehwe ne ayaresa ana ye bebre ewe aso ye ho ade a ye de ye enso ye ahaban na twro ne kan ye no abibidro no enu ne kura ye ne a Dr. Ba edidi dwuma ewukumase atonso ago enti sia ye mu bibiara atese wudompe ne okase ne ho aka ye wo ya no enipa ba ko abagana ha wosa yade a chese a doctor for atitru mpanimfo a mukuta buku krata e ka borofo ahodo no kura eche enipa kwan emomo nso eba Dr. Ba so ya na chese Dr. Ba ya de kese enti na me papa ena wotiwe ebia nsuo to ye awo eba ye ena wantimi kura ampie chese woni padua mu nyina tutu onkase mu nyina wi o mame papa menu aba wutie me enkosi da ben na ade nsuo beto adane dan nyina woni padua mbe ye o ya ebize nsuo ne nya ato ana nya ato awie ne ma ese nsuo ja ato enti mesrawo dane dan nyina nsuo beto na wonkase mu wi no echese wo hawo ne amane e wo wonkase mu ebize wunua bi na ane ne hyedem na nsuo to ye no ono atimi asore akoye adwuma na nso wo de blanket ne kuntunkuna wo de akata ho wodam amani padua ne mo wi wo no enye adeketwa ni nyina kire sasaboro da afuo yi abehye kase ni dompenim ama wodi nsuo to epete ahumtu awoba mframafa kakra bia na nipadua na tete ma menya saa na nyankopon ede bowo nyankopon bowo ba se benya hode na fasom no na fa ye adwuma enti se nese yade bia bedan ewa asasi so a yefra na sasaboro agen kase ni nyina boso a nyagidie hunu se Dr. Ba ede ahaban aba rheumatism sasaboro no odi betu ase apam saa yade na ma kase ni nyina no ama ne nipadua mu nyina tutu no aban ne bepam no ama ba de obeye ne se wodi wani be kire yaso ye ho na fe waba beje ahaban betu kase na sasaboro age na boso no ama na firi nipadua no so abrebia transi ane mu ahunu se oba na wawo no ketwa no a nante ho aye den mesre o da bia ne ye kase akwala ni dem mesre akwala ni dem ejina wawo so obedi dem ejina wawo so so de akwala transi na se wodi ni si wo na se ni mu abu na se one namba bi na wunya adupa ma na obedi 10 years obawia wo fom a wontimi nya hwe dem die na ana aba beto no efise nduanom bebre enya haban enya aduro amenne sebe omo wia fom a omo ntimi anante enda akwanya ma akwanya aba ma a wote ase a Dr. Baba se wo ba na wanya mfie mienu mfie miensa mfie nan a wodi ni si wensie wodi ni si wanyeye wo wia kora nyeye ontimi nante a ni nyina na Dr. Ba se bra na wo ba na nyankopon de akyade we akyɛ wo no bra no ntimi wi akora no ntimi nsɔre nante se de be ya akora no nso betimi abobra bi na daachi bi no nso tofom a wetimi apagyaw enti na ye ka kyerɛ wo bi a wawo ne ba akora ni ntimi nante akora ni ntimi ntenase akora ni ntimi nwia ni nyina se Dr. Beto ne safro se enka achi mawo se de be ya wo betu anamo a wo de wani be kyerɛ atonso agunkwa ne hia se wonya de wani kyerɛ ho na ba atonso agukuma se wa Dr. Baba akora no de ahaban aka no ama akora nanka wugidi se nante de wo nante bi akora nanka wugidi se ya di nsuo ba na ato no so no Dr. Badi ahaban ebedomo ama akora na atimi asori anante anya ahoden enti na awie ye tu ensa frɛ obi a ne bantimi nante se onfa ne mara Dr.
Ba yaso ye ena me no kasa obi nso anyini kakra ba yade abanka se mu nti amene wabubu aguo obi spinal cord yade amane ono nso wabubu aguo a wote wi mu a ontimi nsore nante mesro ma me ena wabubu aguo yi de awie no yaba na nso enka achi ma wo so wode wani be kire Dr. Ba ho efise we chine da bia me ka kire wo se heba na se hospital obi a wade anyankopɔ de dom na otimi ye yesi ye Dr. Ba eye ba hospital ye de ne se wabubu aguo na wontimi nsore nante no eno ne ye pese ye pagyaw na wo ba Dr. Ba yaso ye se wo be pie yaso ye ho a obi a wontimi nante a wote wi mu a okuta poma no ye be mo na sore anante am ya gye ne poma nyina agu ho efise wo be pie Dr. Ba so ye a wo be hwe bie da ba akum kire wa enkrofo ka ene enkrofo poma ekuta omo a na nka omu ntimi nante na no mutimi no eno beduru Dr. Ba ya gye ne nyina agu ho am omo nante mesrew wi na wotimi no enya japade enne sabi se wo fam na awu a ye che wa japade a obi ene wo befa jesu omo pe yalefo bi asabi ono nso ti we mbi ni atam de akoma no eno kire se enya japade obi enhwehwe obi empe enti na wote ase ya wunya nwuye a ya wa mu obubu agu yade aka wa ma obubu agu no de Dr. Ba ka kire ono se enka echitu anamo na fo edi kire yaso ye na ye nhwew emamubuo na obubu ni nyina ye mpagyaw emfiri ho na honto ni nyina ye ken eya haban enya duro bia ekofa na monone eya de ewu enkurase na atetene ne na nanom no edidi dwuma eme sole nante eme etimi ko ba bia ekoba no eno na Dr. Ba kuta ne nde so de same no mienu yade entifo ani kire oni hwew ena wie ya me no kasai bia ne nde udompe no kasai ni nyina ye ka ho asem ni nyina wie ya ba na nso bia na diabetes therefore bia be down amene ekotwen kasai mu yade de abrewa de bia me boso catch o say diabetes sugar yade etimi kofa no ma bebrebre ni padua no ebetimi efra wani ebetimi am atwa anan ebetimi asɛ wo nkase ebetimi asɛ ni padua ne kora yade ba ko etimi ye no ma bebrebi enti sɛ wo tie me ena awie ne e ka Dr. Ba ho asɛm o kyerɛ wo sɛ wode ahaban ya adura ye diabetes adura ye de mawa enanan nanum ekoboso me na kyese o sugar ni nyina no abeda ye ama ho atɔ mesrɛ umpe we na wo pɛde Dr. Ba tu no wasi wo sɛ yade bia wo Ghana ha nipa bebere ntimi ahwe no ono betena se no ahwe yade na firi nipadua ni mu enti ginachi na nya gidie na bra na wo diabetes yade no yenyi mfiri wo so na honto ena me ne wo kasai obi die eye kompo ani hye ni minim kompo yade enti ena hyehye na batwa hyehye ne ho ba bia aba be hye ni kum abehye ni minim first na nka so da wo kwa won nete ano oji nchia enso ne enam se be hye ni minim no feli aba yade ense tretre so fise kroma de kompo nya be hye o minim se kim wo ye bayifo wa wi bayinam se bia ne wo se ba akonya tuka ho kra de ne wo so bayifo de ebi ma da mesrew eye yade emfa we nkwahye ho akonfo Dr. Ba se wo ba wo kompo na hye o minim no ye be mo ahabai ama na twetwe afiri ho ama ho so wanya afa ho die ye number no eye 0244 988 004 0244 988 004 mesrew Dr. Ba aso ye kire wo se ubeba na obia ebia prostate cancer Johnson emma amia de rubber hye ne be mamu a uba Dr. Ba wa haba adura be yi be ma no Johnson na wuntimi nyonso rubber na e de ato be mamu nyina no e be firim amani padua no ho ato ye de kasa ni nyina e ba wieye de ye ka che on se yade bi ebu odin ya modin no emere ni so ye ntimi nka ni nyina ye se ayare hwede ne ayare sade ni nyina wieye no e wo Dr. Ba aso ye enti je number ni biem na fo ani kire Dr. Ba ho ne ensa o yade e ma yade bi adokoro wo ni padua mu emfiri wo so number no eye 0244 08 34 82 0244 08 34 82 le pacho Dr. Ba okumase atonso ago aban hospital nechi enkran so ye was Spinters 18 junction mesrew e kira da Dr. Ba enkran fa yade ni nyina akoda no so fa na haba no ensa o yade na awia de nipa bebre peti eye ba e chamfo ba o se nyare wanyina ebetwane afiri wo so me pacho matade fefefe hye mi free mama C fashion Kotoko junction enti ope kaba tade bia sha free mama C e o 0543370005 0543370005 Michia Jennifer Repash Fashion
or Ashtown Buabasa area mu Telecel yes some ena na yesoma yede we yes connecting energies no go through Vodafone ne no network ubetimi di Telecel aye amana broso sanse aye miem na ye kam enti entra oboy by medical research center adwa to adomanu fifreti ubebre wabetini kon unsanu na yo tititi ba ye di gina wo semasemonto diabetes stroke na se ahonho sana preke se powder ni de gunkwemu de gu abomu na unya wa yale emoja ne so beba 055 019 1514 Joy Cam Roofing System. For the Abasi and Modas. Yeah, me biribi was through. Mr. Okomodas. Say IBA. And you baby as a Joy Cam. MSL. Obeda. And now. Eurota. Any aloe zinc. Any chronic. Dida. And when I change that. You want to cleaning property. From a fan on no cleaning. Joy Cam. Kaswa Kumasi Techima. Temaliboga. Kumasi also Kobai and Pabame. Yani police station no need any share 0540 125 816 Piwak 3P garlic mixture Pibinum Fesicanim Inteshewa Office Brian How if you Esiamroso Edruwi Yadi Mani sound what Eyatwa Shewe Paitini Koko Baby to no in program 0248 928 824 Ejamensa Yazena Sebi Kuti Bolaso Obi answer any message was here free Sika Ejamensa yes here free Sika answer the frame na yes usu koko ni shi ya obekumase no odun saka bibi enye yi ti afi kra de okotena border so no kre na ati border so na me border so aduma na border so aduma said yezumi na yo ana na sesi ajeminsa se yesi ensa wohwe unyai ubeja ansa no nsa de no de wonom wa ujitum di sesi no ye pedwuma ma wa ni obedre no waye obi awe nsa sa no na ni girl bia uni girl o baby anso nkwa mtimbe kwa na to danu ti se pa de ne yenyema wo ede na pese yema wo ejamensa ede na pese yema wo ni mintimi nchire me se champion muntu papa efo no pejo ongo pe security adwumanye why so me dancing so I say doctor for eka say nipa bi wono ensa na amana dwen no na aye bibisa na aye bibisa nto ejamensa was a problem ni bi say no na dwen wono nsa akodro no ubusa ne asam kura wontimi enkasa brain no adire enti asam kura wontimi di rementi aka no enti no just say wono aka mate oze na dwen no ko high emo enti no nipa de wa kan no kura bia ya wotie no ni ade yi say psychologically na say oyare kakra oyare kakra no bia ya wotie no ni ade ne de ne manu na eso mo bepe baby mo papa tena manyi mawale mo hwehwe mo papa chiri kwan me na me meta TV so meta me kontin twetwe magis kan ko hadan wo bra wo ne ma ho wo ya kokuru wa hodin yes ko ye security house wo se menye na ne de be mo ya mo na anti polina blem na me de ejamensa akoti akotum so for me da ase ya na tambia ye ka Father's Day ya na nipa bebre se me papa ahwe me obi kura timi ka se na me kura me nim ba bia me papa ye den ewo men ka se papa ya ahwe ne ma na emu papa ya semi enya futusem emfama me bi sabe anye bia kra no me papa ye wo abusua eja men sa wo abusua eye dan die na si ye ma ni kokoo hye ya wo free ni kuro mbetena kuro kasie jeje mreso kokoo ahye wa anya dwuma bia free sa ta mu no jeje pan su di besi sa brei papa
Some brekwa na obaketo ana obapani no ofie sen eti sabe yo ti papa wo ye adwuma de wonsa ye adwuma enna nka wo pagya nkwala ne bidi wo musi ba bia no so ma me ka se nkwala no mra be hwe ne papa akira kwan bisa papa ise bia papa be na bi go de we ne me papa be ne so de ade wo de wo manya ba wiase bi ma me e me kire ye hwe ba bia ye papa yi wo tie yi a eniyema bia won toto eniyema bi ye wo fa ba bi na mom ne kakra me ka ne se sabio wo papa wo no hwe wo ahwe wo ye ja wo de wa ba wiase maka papa de ba memra emma nso de mo mehwe mo papa akira kwana sabi emu oya wo papa da bere mu no emu oya na ja mensa ne meka sabi wo ho aden anoma anye patase de wo ti krom finfin adwuma wo betimi aye den enya bia ye na sabi wo nkasa wa ma wa bra ba ye ya nyonyo ma wa nkasa sabio obi kura nya stroke ana ebi mo so yale a eye serious but wo mu ye adwuma sabi mu ti hwi mu a nkofo pia wo mo tonton chwenga mo no ne ade ba wo de ami adom wonsa wo ho wo nai wo ho nti wada wo ma pa adwuma ye na eye sa akra be ma adwendwene ne saa ne ma ne bia aye den eso ate ama onya saa ene ma heda anya den enkoso yiye mfa ma eja wada wo ma pe bibi anoma anye nkwanta de ye krom fifi wo kasa wo pa adwuma wo be den wo benya bia na aboa wo ankasa so ma before journey family na em focus judge the American say papa baby otie no the same script adwuma na baby otie na the same script eti papa ne kala kura no enye basa Davi na adwum so da ho yensa na o jansa na adwum da ho eti wo ye script adwuma wo baby wo da ne wo no na ye koma obi ya so onye dia I think say one kasa na episode wa brabo no ebe koso bomodin dia muti TV so nti movie se mo ba ebe tra ne kasa ne di papa no ho den wo kasa wo nyina ha yes obetima so tuom ahwen ai asase no na boso ye tua oka obenye ska hadan ne ko hadan ma wonne kura na ewu esoa ene so wasa ba ha ejamensa chikotaduane di na sole why akesi no ko ens men fan ko tonsa gender fa ko taduane di why taduane di fa mitron ko dwene hu wo ye wadwen so opadwuma bia ya brane pe security adwuma man ba cho mitimi magigi sika abrochefo ne Ghana fo ye kan mo de bebent na birthday no e ka ba ko club member bekwai me pa chew Resford we mon country no club members no sister o say sister ye odiska ba ya okase na atitum wadawroma Resford move Resford mami Resford birthday na ka ba ko bekwai club member Agnes Owusu okay bekwai owo ye club num mahu am fanto so my ye mami Agnes Owusu wonderful ojo ye club ibi o ye Ghana member ene odi na woda ye sire onyame hira ene adom roso enso edema no nyame hira no pi before je mfa konyas ne na afia bo o New York oba papa yankopon hia ne sika sam no mo wadene na de me ya ne se awo amutimu mo nsa no eye mo ya mo nan muti awo wura mu hwinim ewura mo asum ne nso mu nya daje se yenua ba ho do ne yemfa ho bronka ho ne yemfa tema no odonka ho mfa nkobo anua sika ne mo dututo ne nso ba bia wo yifiri ye no onyankopon hye ho ma obo nyankopon ne wontina dodo nsa besom bia enye yie oda nyama som da papa o ma onti asem de o ma wona nkabo onkorao se okode ne ma woni wo yemu ma odwuma usikase bibia no nyame ma ne si wo yipa wo Yesu dim amen yeva course 05549319310548 9319 de bia me kasa wo ye bema na wo siso wa wansu adwuma wa wanko sukua wa wiye embo se wati eye bola sotna hello me pa jodi resolve review Gabriel ni kibi mtakatifu wa sengeni yentie mesia otofo de asena dey obeti akopom kata na panyina obaba tina wedi mese ohi ni kemo de ne betna edum kura de we ya no be ayo de ono wabo yempi ka duku ne yempi ka ta de why na di so mo na
So, you know, as I said, we can maybe my imagine in our society be now what any banner so. Unless I am we be a yo. Wash asina Jesse Jamensa. Hello. Hello. Good afternoon. Afternoon, Dean baby our free. Yes, I'm Mary. Now, also for Edukurudia, and then a bonnet to Papa. You. Catch me talk after a bummy, one by two. And you will be about them. Some way basi wants minimum. Hello. Hello. Pachodin baby our free. Hello. Hello. Tima pause in the moon. Kevin Tifuye. Hello. Hello, Dean baby our free. Hello. Hello. Pachodin baby our free. Nana. What for my man? Yajo. I mean, I'm a book. Yo. Na. Efutua na madama mani ade ho yie pa. Na nsa mo ebe. Na mo friend papa no so ma ni nsa no he na ebia. O ti no ama mo emobi. Na jamensa o ma no wo mo telephone number. Yo, e wo dia what ya to mo. Hello. Hello. Hello, good afternoon. Afternoon, Dean baby our free. Talk mami ananto. Yo. Ananto papa di my friend we do it to Hey, majwa di eto nka fiafia oba veve. Ananto ma. Ananto mame. Ayo mi suesua we nkoi. Oho ayo kedodo. Me da siminua. We da waseme ne otipa odi amma. Ma yemi okay. Let's bet you are bonting now what dress the bow now go for every and the talk the trying to and also name the and now when you do some what kind prayer then now you can be a big one of them. Now I don't know some part of what there. Hey you. Hey, let me talk my next one. Jai. Abraham. I don't know how they make the Brahmins now to my day. You. You was it. Hey, Jamensa. Hey. You. Hello. Hello. Pachodin baby akasefri. Pacho mekasefri no manji. Yenti o. Jamensa me pa. Ayo. Onye ni po oye basa. Ni amomwa ni pa mane. Asemi na ne say me ko no na o te bola so oh na ya je bola no free me so ndo me nim si ye do na amane da kies me na ono onye say bia onye adwumo o fufu kro afre no do wo o suma ne ba bia wo ko but ensa na wono na depression na amane no mo nsa no because ubeja nsa no because todo sitie no maybe a onye ni this o wo bi for sana be didi this o aha na man depression nti yemi na ye mo no na ono so ni pa boni ni sa ne man wo he ne man me de me ho me ba ko mo na me hu no eso na wo bonchi ti me nim ne ho ni pa bi adabe. Hello udi baby akasefri. That's all. Good afternoon. I'm free. Yo, yenti yo. The battle that was no one foot to the amay. I mean, shrapa. Yo, Edamensa. Se bawa. Ajire ujansan. Nensan ubejai. Ubejai. Dabe diam diama useni odi kucha. Selewa. Ube ucha. Jai sanu na kamempe juma mawe. Ana. Wejai. Tidabeni emla mewe. Uma eseni ababewe. Tembia. Umanu nesi ebisho mechira kwai. Penini ufie sei. Ono wakra, oye skendo no mpimi kra. Wenye sika. Nagoro. Tufe, mnyama kampe pa, msipena. Ona hiyo banana. Bema.
na we no ye kan wo we ne de oba no we no me ba wo hye no ya ozima hwenti oni papa ayo se wa hye no ena de se wo na wo na se wo to tietie se wa to pamudin na wo maiwa wo sere wa we no to so ni papa wo sere wo ba ne so we no eja mensa wo baba ne so hye no wano so ahye no omunyina se o ya o wano so ahye no eja mensa sori ko wai watuturu mo anwa ko na koko jansa no a ya padwuma mam wai mema mo se mo hwe mo ma no mo fanya futuo me ba wo sika o so hwe ne da oni papa hello hello udi baby akasa free yentie we ela va de paen hello mo ni akasa mo hwe mo ma mo si twan udi ni baby akasa free udi baby oh hello mpacho udi ni baby akasa free hello 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 afternoon din baby akasa free fashion party to second yentie o yes ma na kwadi yentie o fashion na do one side what I no problem I am what you about can move before the ma go to say what you should you should better why who of no that's can I say me ma number 20 any baby odani nye kios wodem so ta no na message if you on one if you da obi asiri sometimes you pass to one we no obi asiri yo ye da se eja me you don't see a message yes brefie ensenti mama tuntum eja mensa ni no minia unia eja mensa sori kofi why eja mensa jansano ne kofi why ya dasi eja mensa jansano no why ne kofi na unia ebusia idea si na me ye adwuma yi bombocrat case pa mesia eni papa ya otiwi neso we di obekofi obeja ansam wa kofi nye sa ensu obekunu e wo kiosunum wo so a hye wo ma yesa betena bola so aye border so adwuma eja mensa meja kwa wai onyame ni wachi amen efremo hinini media si yo Yaba Sompa Yaba Sompa